Witwa Fifi. Witwa Fifi. BF Suma uyimaze mu gihe kingana gute? Imyaka 2. Imyaka 2. Muri iyo myaka 2 umaze muri BF Suma ni ikihe kintu kabisa ubona BF Suma yaba yarahinduye mu buzima bwawe ukavuga ngo BF Suma yogere? BF Suma yakoze ikintu nakita kari Kigali ku buzima bwanjye. First nari umucuruzi. Yego. Naricururizaga. Ariko nyuma naje kubireka maze kumenyana na BF Suma. Yego. Livo nari ndiho icyo gihe bitandukanye niyo ndiho uyu munsi. Muri make BF Suma yahinduye ubuzima bwawe mu buryo bumwe cyangwa ubundi? Yarabuhinduye cyane ku buryo ni wambwira ngo urampa akazi mpembe 500 ndeke BF Suma. Nakubwira ngo izo ni injuga. Reka hanze hano ngaha hari amakampani menshi agiye atandukanye atuburira abantu ugasanga arabwira ngo zana amafaranga aya naya kugira ngo winjire muri kampani yacu ube umufatanyabikorwa ndetse na kampani yacu, ugasanga mu by'ukuri nubwo bari muri ibyo bintu ni injuga nk'uko bivuze. Wabwira iki abantu bari muri ayo makampani cyangwa se bagenda bisanga muri ayo makampani? Inama imwe nabaha nuko BF Suma ari kampani ishingiye ku kuri. Yego. Impamvu mvuga ngo ni kampani ishingiye ku kuri nuko BF Suma first ni win-win. Yego. Urayiha ikaguha, utayihaye ntacyo iguha. Itaye ntacyo iguha. Ntabwo rero ishobora kugutuburira igihe ntacyo wayihaye. Nkuko nawe ntayo utayituburira kuko ntacyo wayishyizemo. Uyibaza ibyo wayihaye.